보일러워 아니 지바이 저도도 너 디스크스탄 뭔가 이야파로 너랑너 anggo zora kahaman mai bagai sini kaprasa kai tono tai KBA ni leader no ni hambai ya paro omai ke zora kahaman mai bagai angkup bagai senai kopro bai ani kopal kaham senai yang tiang udam tilai khai lamate on nuai photo bang lukha ai pano bisingo habe ko Tidak Nuai first time or half family. Kai tu ni samung tangan kaya orang hamang lakna. Kitu kai tu ni samung tangan mana begiau. Kai tu orang kaya orang hab lukha. Ang tu sorkari cakri kaya. Tai sujud manglak omai nok kotor ham nani. Okey tini. Ang may penay to ko yakniwo je club hainay Subas Molsom bonabang ani hambay ya paro kay tay crossat to ko driver say sumsasani driver bonabo ani hambay ya paro okay dinito last nor ni bagay kutum live mani conference okay ani kobrok to kisah sudah umano Molsom kok brok naita ang kok katarok maya kok katarok nay rangkol krok sa samay ke ang kok mano borok maya may ke kok brok kok mano borok maya hano bo ठीक no kok to mano kido borok na mani kisa tu bo apon ang chai tok nai try khai nai chesta khai nai ani kok na kisa clear Final bagay. Eke ani porisoy, ani introduction sigang ang runa musumo. Oro sinizak borok koenzo na to. Pastor bisinga bo kaya Dr. Robina bono ko. Ani sinizak borok mukam dito. Tabo ang say sumsasay Baptist Association no Executive Secretary hisabi to agor lao. Ani kok uko na nang bujiman na okay okay ang ministry of half money kai to ni samo half money angka 2003 September masal half money kita taklay by ani regularization ni ulo bisbosor kakha taklay by kai to ni kharok matay Again, kaisak ha, busak rokham. Again, ani asol parang ka gongrai, zompu zolalai, gongrai Molsom parang. Again, ang pastor mani, puilawang evangelist, hisabi to ko, 2003 nismi 2006 ordek zora, evangelist matong ka. Abu nula bidi training bagi yang tangka aizolo ingke asal pastoral ministry of habani 2012 jang orde nang mani bet sorawo orde nang mani 2012 ingke tai versa 2020 coronavirus jorawo ang MTS ni bagi zorhado matangka di bosor kita bisa pastor kepil baika tabo kang executive secretary hisabe kai to sama kai to tini chini topik ang kha or English by sujak to don't let anyone look down on you because you are young ani warzalo but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Nono buiro chikon keta nai thơ, sak nang jak etau thơ, nang cerai ang pano. Kintu nang
poito borok ni bagai nini kok samani nang kok samawo in speech nini tongmo angke hamzak mawo angke poito tai katha tongmo buino example de buini bagai nang example ng dihano tabu leni motong ka faith example in faith set an example in faith point wo buini bagai example model nang angde buini bagai bui mane point boror ne bagai Christian ne bagai nang nini point wo example angde example punuk de mia chau hamzak mano te jang ka tu ko khna lai khana in love mani o bible chong sai mano sadhu Paul Timothy no ro mani o chithi boro Timothy to apro ngai Ephesus mo thawo to FEC mo thawo Timothy ka both church leaders pastor bo FEC Ephesus church of the Jeng punuk zakmani chapter 2 dio tayo jeng nai kakai jeng nuwo o FEC church jeng ka aro hamzak lai ma grei loveless church abono tin ro khana lai khana hamzak lai mung grei walai mung mang khana hamzak lai mung grei o prem love o mo thau grei hono abene bege nang le bui hai keta tong di love nini hamzak ma bui no phuluk di nang kai to na hamzak mani nini point ni bororo no na hamzak mani no nang phuluk di modelang di ke tabo le chini modo ka nini point wo hamzak mong reng khai busik tuk nai busik kothin nang nai poito khail ni kai to no ko khumulung tongmono jong saimano tabo boro suisabai busuk tukno kothin nai na kai to no poito khail ni bege kintu Timothy no saworo sadhu Paul nang buni bagai example ongde buni bagai poito khail ni bagai nang model ongde no jesa pa nang thong kai to ne kok sang por lai sigang First Timothy chapter 4 English bayang tay basa puri nai First Timothy chapter 4 verse 12 Ek Timothy charodai barupot tay basa English bay puri nai Let no one despise you, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Kai to bini kok sang pore mano, chini bagai hamri khai thơ. Sul lai nai, ang sul nai. Oh, chini kaplai sa kai to. Jengno chini hambai nona ye pharo o zora ham jengno mane bagai o mai ke asuk zora borok kabang ma jeng kuthum nei man kha jisu krishna bagai nili songdari sajla jisu jengno mane bagai o kai to chini hambai nona ye pharo missionary rokno jengno mane bagai ko noro hambai ye pharo tabuk jeng o Nuai holo jeng kuthum lai to nili kok khane bagai Nono lob na ni bagai o chini kaplai sakai to nini pholabai jangbai nang tongbai jadi tong phai di chini sora chini program nono ya pharo jisu ni mumbai nono sano amen na nini poito wo buni bagai poito khailaro ni bagai example ngdi omo chini topic Oro jeng nuko Timothy ni background sigang sanai rokno no khna sai khna rakhana background Timothy ni background nong kawro
Timothy Yasuk Okorang ko bo cerai ko cerai jeng henpano boroni konteks opos tahun ka prai 30 bosor laika ini baksa komentator sawo kintu bini poitewo ke bo kaitu ne mo thano nai ko thaniwo bo cerai ko engke bo asuk sahos borok ya abono jongnugo 2 Timothy 1:7 God does not give us a spirit of fear bo buino krigai to bo la chizagai to la chigai to okay bo asuk healthy boya 1 Timothy 5:23 ek Timothy pas tesu changnai khai bo asuk borok saso ka hambuya na aro porikha norok lu manai asuk borok saso ka hambuya na dia asuk okorangnya ko ke bo asuk sahos borok boya sahosi borok ya ultimate guy kintu kai to bono chongkha Paul bono sawo bui no jigon kheta nai tho nabo nini sak no jigon kheta nai tho kintu ning kok samani thaniwo nagni tongwo hamzak mawo tani ni poito ke katha tongmo buni bagai model angde gana oro duida problem to Timothy ni bagai kaisang kha bini sastoni bini sakne je problem eke internal problem botong ko jini bot bini motha Ephesus church prung hamia false teaching go sok payo o prung hamia false teaching false doctrine no bo counter attack plan bagi kai tune kok asol kai tune kok ba bono fight khane bagi bo bono ko kok ro bini sastori problem to ke jini bini mothawo prung hamia sok payo ha payo tai kaise bini problem tongko external opposition tongko abong kha o Ephesus mondiliwo mothawo o Ephesus parawo aro matai tabromti tabuk chung Durga puja khayo omai ke goddess Artemis berai matai murti botama berai matai Artemis abo to o berai matai ni phrang mung aro cholewo abo be external problem to abini bagai internal to external to abo ke kebang ma problem समस्या सब पाइसा किंतु abo ke अवस्था वो तिमोथी तो थानो काइतो ने कौन निनी पॉइंट वो न काइतो ने पॉइंट तो फैमिली थाना थाने वो ना बुनी बागे एग्जाम्पल होंगे और तम ने बागे पॉल तिमोथी नो चिट्ठी रहर थाइजुंगा जों साखा ताबु सद्रक तिमोथी ने प्रॉब्लम बतावा बिनि सासो आसे थामिया बचराय को अंके बिनि मथावो प्रंगु हामिया गोबां मा सफायजा एके ओ पाराव बो जे बोरै मतायनो खुलुमनाय मूर्तिनो खुलुमनाय गोबां मा आबो के नाना रकम टीचिंग फोरोंमुं सफायजा और पॉल मुसुं मानेखा पॉल कनो तिमोथीनो नोनो आगि आं जे फोरोंमानि नोनो आं जे आगि जे पॉइंटो नोनो आं या फारमानि अ पॉइंटो नों आ पॉइंटो नि नों ताकु दुलि अ पॉइंटो नों ताया गादि प्योर फेथ सिनसियर फेथ पॉइंटो गोथार पॉइंटो गोजों पॉइंटो गाहामनो नों रमदि माने First Peter दियो नायखाय जों लोगो तामो अरो सुजाब तो इंग्लिश बाय तो like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation
Peter Simani Jitiwo Jeng Lugo Dut pure dut keceng denai kuno tay bay dalok zakyat o dut no nangai tong di abong ka kai to ni ko o kai to ni ko pure kai to ni ko no dalok zakya kubuni kereng ko thamarok bay story rok bay dalok zaya kai to ni ko no apuno sinang nang namusung di chana musung di mai Polbo Timotino oh I guess semani klayo o kai to ni asol ko no romde karon oro kabang ma angko golpo gop khaine to tongo idol talk 1 Timothy X soiro ko jong nupai idol talk bango dokan ro ko bo bui ene kok salayo gop khaleyo idol talk nge fornicators sodomites romde Celai basala hamzak lai marok beri hamzak lai marok botong khana bro forbidding to marry beri tanah di besai tanah di big tanah di marok apa itu bang ma perang o para oto o mo thago tongo kurung hamya perang hamya kintu all sango nangto kintu apa itu obostha wo nangtong khano nini poito buni bege model nangto karon o Ephesus ni motharo borne poito asit kejeng nglia asit pure nglia ro jenu maro dalok zak borne poito dalok zak pure milk asol dut nglia asol kai to ni kok nglia dalok zak angka mix ji prawo jongai kai kini borok bisingo ang onek korban sogoi tongo jeng Christian ongmani ulobo jini to mung kacam Jini poito kacang kebang ma tong kona hanai. Apa ni bagai sejauh aku gue maya. Di perawat tabung zora satok zakmaro ongkorok paya puasa. Zomatero ni bisingo tong pano Debbarma bisingo buang kenaya ko. Omai ke paradobo kesarong no ko fly ganai ro ang kenaya. Satok zakmaro keriko persecution keriko kintu jini di borok ni problem ka Timothy ni zorawo jong boje angko khlaimai perang muhammed nar kom denomination phayo tabok borok phayo omorok phayo gospel te rarong te subidar te kabang borok phayo abo simia tini tomung gajam themania gola 13 din khaine ro botong occasion bisungo khna 13 dino samung khaine 40 din bisungo samung khaine Kala ibarat tarik roga ponsiga naik khainai tahu po kini kisan bisu tahu jini poito pure ongna nango jini poito kejeng ongna nango bonang sana mujungo apo se Timothino Paul jitiro hormani borni gana gani borni parani tomorok bai bor mix up khaibeka borni poito apo ni bagai Timothino sono nini poito buni bagai example of heng nang mix tak lagi ni poito no okay o poito bahai ke sok pai sinai o poito na jang bahai ke man sinai Rom simang tongo Rom chapter 10 verse 9 Rom simani dosotai noi pora junglugo faith comes by hearing the word of God Bahagia opoi to jang manai bahagia opoi to sopai enggang gai to ni kok khalamate ke opoi to sopayo gai to ni kok khalanango opoi to ka chini bising niya opoi to ka kai to ni family se gai to ni kok jang khana kai opoi to sopayo opoi to payo itu opoi to ka jang khanama bai siningia ang pori kha ang khna kha ang samai kha kai to ni ko au bai simi poi to phaya ya chakna nango surrender khain nango John simani tin duyo chunglu go Nicodemus bai Jesus Christ abor kok salai mani Nicodemus kha Jihudi rong ni opera leader bo asai katal maya ko
Jesus sapo ni po Simon. Jesus sapo ni po Simon po master. Kotor Ratan family ni po Simon. Po miracle family. Azor jo samuk family aborok mono Simon. Kintu Jesus no poito family. Jeng sima bai simi khanama bai simi poito kre kintu asol surrender abo kainango. Jeng samai kecama naik kai jeng nogo Abraham ni poito jeng semano Genesis baro dai jeng pore kai tor Abram no ring hormani nini zaitini ni babu nini tom kecamna ya tarik pagi nonang zaga pulung lai nonang zaga ne abu nelo Abraham kai tono poito khayo kuno complain khayo wei kok bang re wei kai tune kono bo complete bo na wei bo poito khayo jong semen abu ne bage Galatians simani 3 soyo junglogo o Abraham ni poito tamu kabulo kai to na poito khamini bage o bini poito no bini bage righteousness baik asal ko borok bai dharmik kota dharmik borok kaham bo kai ka baike kai to na bo poito khamate ko bini tomung baya bini gian baya kita bini poito te bo borok ham ngai bo lekha zakha kai dor bai righteousness faith bini tomung baya Abraham bo tok set nya ko circumcision mani English bible play ko circumcision ni sikang tamu khai ngai bini poito payo o bini poito ni bagene bo borok ham righteous fellow righteous man bo hong khai ta Galatians simani tino changkore kai no justification by faith na kai tonos poito khai ni bagai na justified angka among ka court ni kok high court supreme court ni kok nang bicara kelai ka bicara bahasa ka ni bagai Jesus Kristus pai ka sakhi ni Jesus Kristus ni bagai sakhi ke agar nono nang borok hameng phano nono declare kai ka among borok ka ham bhane apa se justification court ni kok semo nang borok ka ham borok sub borok mulia borok kami ka o declaration abang ka justification by faith AD 1500 ni sigango okok early church rock agi mothara okok no poro basel ko ya teya apro protestant kriko kintu Martin Luther rock ni ya golo baro okai to ni kok no justification by faith to te boro protestant kaika apu lulo no chung protestant chung sofrika protestant kaika justification by faith jeng matham jagai tongmani yagulo tinta tongo step kaisang ka justification by faith poito khaima ba jeng borok ka hamre jeng no kai to declare kai ka gusna kai ka bidawang ka sanctification borok jeng poito khaima te bini kok ba jeng no sanctified jeng no kathar sunam ka tindaw to glorification ulo jeng glorified ulo jeng kotor khai jeng ulo tongnai jungna hawa sargo glorification abo tongnai singi to future ne bagai bobesar ne bagai justification hande sanctification hande glorification hande o beba poito ni bagai kini poito kai to jeng poito khai ke kini sumso abu beba chung kai to chung no kai to nakata abun me poito खूब important faith खूब important Efesis simane 2:8 chung no सब mono memorize khai
mukosok yang samia Ephesus mani do art sama mukosok lai. Ye have been saved by grace through faith. Kai to ne khai rok ma zare narone poitote norok ma thang zai tong ha. Norone samung baya samung ka ham tang ma baya. Norone tong mung ka ham ang ma baya. Kai to ne grace kai to ne khai rok ma te norok poito family te norok ma thang zai tong. Abon me o faith no te no Paul Timothy no sawo bunyi bagai model lagi. O faith nang takut tuli. O faith nang manma romano hamke romano taya kandi. New Testament semaya kabang ma apa ke perang Muhammad sopai. Timothy zorawo ma ke perang Muhammad sopayo. Engke Galatia simawo po Judaizer Yehudi rok ni perang Muhammad sopayo. Naro Christian kono toxic nang nai circumcision nang nai ma kira kabang ma. Apa ke borne faith borne poito dilute borne poito mix up kami thang. Apne bege nang to apa ke taong di ni poito kecung itu clean pure asal dud. Abong tu masih. Jungnugo Habakuk simani tai ke sa samai ke samo Habakuk simo jungnugo does live by faith. Habakuk 2 caro jungnugo does live by faith. Borok kaham bini poito by bo mathang jagai tongnai mene. O apuro Habakuk ni jorawo tamongkha o bostawo Babylonian sarkar Israel no macheno apuro Yehudi borok kai tor bani borok ngai borok borok tolawo to buni tolawo to mechen jagai to borok borne obosa hamia again non Christian ro borne sutur rongkha borok lekha bokor boren to mungbo obosa bokaham abo ekero non nai Habakuk jorawo bo bini bakau tam jeni bo wasoi to kana hai chung to kai to na point of light se ching to mo hai ge boro kai to se point of light tam le chini sai boro kujugo to hai ulo bo kai to boro ko samne kai dazas sali by faith ni point of se ulo na mo phasa to na ni o faith mani semai ke talo chung no go o faith by o point of by na chung mo phasa kai chung to chini point of kha among daily se use hai now English by Sidhartharai they just do not move beyond faith they live it daily they live by it daily jong suri pro jong Lord's prayer jong suri pro give us this day our daily bread jong ono ba ke ko pro ba this day our daily bread jeng nang mano daily jeng nang mano daily hisabe junar de mane advance kri oro do khlani bagai jeng saya jeng su pro give us this day our daily bread apuro faith tini ni faith tini nang mane jeng kai tonor nai khana nang mane jeng kai tonor nai apo se baisa par bagai do dial modi deng khamo dial modi no boisung kha nang thei khai nang sandona nang thei khai kidi kiri nai ne bosawo apunang tabu bosabe ani daily life ano kaitor chubawo apugo ano kaitor bini ko santino ano ne apuso daily living apuso faith daily kunu stop kore naidi Yehudi rok Israel rok borok desert Egypt li borok kudulei morobumi borok tongpro borok daily mana borok chabo bo apuno stop hamia Sabat Deus se borok stock level upon no strong faith and God daily we cannot live beyond our faith apa sih orang tanya saya jong nogo kai tu ni ko ini besuzak tu no other foundation can lay other than that already laid. The foundation is Jesus Christ.
O poito ni chini foundation ka Jesus Christo by bini gospel tai kebo foundation ketal holong ketal borok hukuman gelap kaiman gelap odi holong kai sakka foundation ka Jesus Christo tai kunu bui foundation tak lai itu oino perunguno ti borok foundation tai tak lai itu Jesus Christo ni foundation simi setengah. Oh, poito pergi ke jom, emne makanang mahal. Petrol gari wo diesel dah hai baik yang no. Kriser rongkha oh poito baik jang himnai boro. Apa nak salam musuh? Oh poito baik himnai boro. Jini gian bayar, jini riang bayar. Oh thamai masuk hari driver tu gomrani masa play ke gari reserve play bonus saka petrol daiga de amos diesel daiga ambi to lawa putulis maya putul mata durer kota cabi rebas cabi sablia poito prigan ke apa kaise start sing maya start cabi sablia de petrol gari os diesel daw ke Juni poito no jeng kibai oilo gian kini lama jeng tongkai jeng kutulin maya Abraham nukumo jeng semana monang sanamu jeng Abraham nokok sawo tabong nini zaidi kusiro na kebang makai ne au cuk no hani baik sanai atukri ro baike bui ro lek himan klak nini bongso bangnai kitu bo maya cái tôi này sinh mang tao khá, tôi phải mang tao khá, ulo lá số bộ akai khna kisa cái tôi phải này, tao khá bini dasi hagar bay bo borok busaman ka, Ismail asai phải ka, tao khá boleh lo, gondugol bezalang này ka boro ni, nuku, gondugol này, ayang tesara kacako sonasra kolnya gondugol bay ko tau, gondugol lo ka boro ni bisi ka nuku Oh poito no kibai kai to no bopai kai to no poito kai no kibai bini gian bai hisap place bini dasi bai to ngai bro kusaman ka kai to sa zaklia abai ge chini langmar ko o chini poito no kibai chini gian bai chini rang bai chang himna na yo onek ka kido bai chang putul mangla haidi ta ho bugro au faith o poito no chang te tai ba sa chang himna ne tas kang buta rarok baya gianok baya upay to na teaching himay no Hebrews simani baro dio chang nugo looking unto Jesus the author and finisher of our faith Jesus Christo no nai lai chang chini poito sinam nai enge chini poito na puron khai nai boron nai chang basang bukhak himlai tong nai awong lai tong nai Jesus Christo no nai buino nai wa nai ya Jesus Christo no undivided attention. Jesus Christo no mang attention rabai sadan ngai chang basang buka tim lai nai Jesus no nai apo se chini poito nang mani Timothy bo apo se nang mani buino ya gop khai no ya khai nai ro no ya apung mo ham yar no ya Jesus no nai basang buka nang hindi jeng ani kok de lok hasil ani barata sabis sarbar tawa paina kok haibun 10 minutes regal dido jeng bidi final year for improve aizolo jeng kaisa kef no hapura jeng hapta kok rupai tamo kef no hakor no chenai do aro tongo aizol ni kisah chalai reyek no aboni zakawo kaisa hapor tongo kef o silong ni most mai kef ni sai aku thuk lop mane distance bang o aro puila wo o hakur hap nai kha borong ni mizoram ni itihas ni kong ka kai khong chera o hakur habjak bo hakur habe ulo bo ayang tai kesam ko ti ko phai pro bini
bekerja bebang ko bayo na. Angko, kau itang bayo na, bini bekerja. Last bo, tay kay salamat yung pay man na. Angke jeng bidi pori pro, jini senior baru no tang hapo. Amri bagai jeng mo hapuro jeng hapka. Ekdum krima singsa bising aku busi. খুব adventurous. Jeng hap male, cikon sa, ba, haikero ko hamna nango, rimima bo, kelai kejo nang pinai, ekdom oksigen bo kom, ba, kom ya bo ang hamna mo julia. Dan kintu jeng hap mano tam ni bagai, hap oro kuila hap nai sabo, jeng saya mano, kong saya dah nai bo hap. Oke, jadi senior bo hap mano nai jeng, abuno jeng saya mano, abuno jeng kawan sudah jeng lo sahos rewo. Senior abuno naye, puila hap nai naye jeng lo sahos rewo. Abu ke Yesus Kristo, kethena macam nai no, naye no bo Hindi. Dugu kosto kabang masuk hemano, sama isa problem. Kita bo macam ka. Yesus Kristo macam ka problem lo. Abu bagai Yesus habi. Thangdi, Yesus naye thangdi mas. Buruk tanai dia. Bui kontestan alka borok rotan aja, no Hindu. Second otong fight a good fight of the faith. 1 Timothy 6:12. 1 Timothy 6:12 otong nugo fight the good fight of the faith. Poito kaham batay lain mawano fight lagi, no batay di, juduk lagi fight the good fight of the faith. 2 Timothy 4:8 jeng pura kai nugo I have fought the fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. Tabo 2 Timothy engke Paul sabika I have finished, I have fought the good fight. Poito batalema kahamna paika complete saja. Ani bagai tabo motor Abu semua orang lain sih tongsu. Poito batai lain mana competition nang, kaham ke competition kaya. Kaham ke batai dong, fight kaya nang. Poito nanti nang fight kaya. Fighting spirit dong nang, fighting spirit, surrender tak lagi, fighting spirit. Hebrew sejak dong it is without faith it is impossible to please God. Poito kray kang kai to na jang khushi khlaimaya chini poito tai se kai to bu khushi nai abo jong sema ege jang 1 Timothy simani soy 10:18 Timothy 1 soy 10:18 jong nai khai jong nugo poito batale mana competition of faith na jong bahai ke compete khai nai bai ke jong batai lai nai Arotama 16 verse. Above all, taking the seal of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Seal of faith. Seal agi borok cobarok lele pro agi seal to. Seal of protection. Rok lene kaisa seal to. Poitong ka ni sutru ni yong ni kaisa Rokok lain ni, apa instrument faith, seal of faith, apa lain nang batai ki. Poito lain kecil, cini bagi seal, cuma rokok lain ni kiri. Poito cuma rokok lain ni, apa cini seal, apa bagi poito nang taya kardi, apa ni seal lain, nono rokok lain ni, apa nono lain ni. Ibu kini orang rosak. Angke paitang orang sana macam we shall overcome by faith. We shall overcome by faith. Cini poito bay no, jeng keplai ang nai. Cini poito bay no jeng keplai ang nai. Hebrew siwa jeng nugo Hebrew 11:30 ni pore kai jeng nugo. Kubang ma bahai ke agini kai to no poito kai no bahai ke borok angkono mechen iman. Songsani man no mechen iman. Bahai ke borok buskang bukak ago iman. Boroni poito bay.
Again, jeng nogo 1 John 5:4. Aron nogo, for everyone born of God overcomes the world. Kaitor ni busaro borok o songsano haseno masani mano. O songsano borok masani mano. Jini poito bay o songsari tongmo rachong masani mano. Jini gian baya o songsani tongmo hamerong no. Drugs rok no, perangmung hamerok no, tomung siter rok no, sini poito bay simese jang mesani manai. Apa ni bagi poito खूब important. Taku gogro jang kai to le poito khai ko na poito khai we jang hai ke tong lai kha sini gian rok bay rang ri rok. Poito apa nong kha jeng nam thang chung no ha jro jeng tlang man nei poito monong kha jeng rok phok hai man nei poito monong kha jeng ma thang man nei jeng no kaplai hai man nei phai di ta khu pu ro wa som lai nei o poito kai to jeng poito khai khali o kubun poito borok ni bagai jeng example long lai nei jeng model tai ba song lai nei di Pakistan ni bagai jang Pemulung Baptist Association Europe model orang lain itu besar. Kait tu pilih kok sengkana mana cini bagai hamari bertemu. Amen.